Ole kaina chanchin episode 3 kan ngai thalenga soito angin heng kan han soite hi adik nge yani ti kan pomdan lam ani lawa hriat zauna tan le bible ziak pi alama an chanchin an soidan le record lo om vete tarlan na ani bera kan pomdan le mudan alo ni kher lo mai thaya chuwangin bible kan rin anga rin tur ti na ni lem lo ti kha lo shema sataila tir ko polan mishing tilomila Krista boy kanilawang alo ti angin ngai thatu ti a po hianin ngai dan in rol lo tak tak po a om thayanga chuwangin hriat zawna tana min lo ngai thak sak le vek turin kanin nge na ni e amasain book of Jasar tia kan han soi thin hi mizo bible hi chuanin Jasarabu ti na soya bible chuanin Joshua bung som chang som pathuma te Samuel pahni na bung khat chang som pariata te hele khabu hi reference a mang vea chuwangin book of Jasar hi le khaburin tlak tak chu ani in arin oma chuti rualin abu original ber hi chu mu tur a om to lo ni in an soi thungani tin book of Jubilees ero hi chu bible alang lem lawa kum BC zabi pahni na vel bora zia le niangai ani ti kha han soi ma sataila thawme ti chuanin kaina chanchin episode 3 hi atop na turani to a heta hi chuanin kaina chungchang ai ma in athi nuwa atha te chanchin kalze la khanin tuile talo oma khata khanin engtin ye an om dam chuak an omem nawate chung ko a khanin kaina thi sen kai an lo omem ti lamani donani kaina thi nu de ya khovel chu sual na in alo khatta a an sual na chuan van atong ta ka wangin pathian in tuilet mangin a hremta chu nawa hun lai khan ania nawa chung kwa chau kha chan him tur an lo ni ta nawa hi adama thi tanga kumza somni parukna alo pianga chu heprai kumchera chuanin ano mundi sang khat somnga paruk ania Gregorian calendar ang chuanin BC sang ni Jasari panga ti nani hei hi bible atanga chutin ania Bible hian nawa nupui nei kum emo kum engza ani in nge nupui anei ti le anupui ming emo po asoi lang lawa kum zanga alo ni kha chuanin fapa pathum alo nei to ni na soi le maya nawa dam lai hian sual na kha alo na sa takhop maya van hial alo tong ta chuwang in pathian khan shem atum ta khovela khan tuilet a om tir don ani ti kha nawa shilani ka tuilet chungchanga pohian soi tur tam takoma tam takin kan lo soi dan le kan inzir tir anga nawan kumza somni long atuk nia kan soi thin po hi bible a inziak mi alawa chuwangin engtik chunge longa tukang ti po hi bible atang chuan hria ta hara kumzaru kani khan tuilet alo kam ta ni ti asoi le maya tam takin along tuk khun chung reizong anga an pu de ubernia lang po hi Genesis bung rukchang thuma khan pathian chuan mishing sual na lo pung zel a shem don khan khongai na hun le in lamle thunatan kumza somni andam ala phal sakani ti kan hmuwa kha khanawa long tuk hun chung reizong emo kan ti tamai thin ni na langani chu book of Jasar kan share chuan bunga changa tanga chang ria ta khan helai thu hi achuanga nawa huna khanin Mathusela chau lo kha chu pathian thu oi ho kha an thi zo to a pathian chuan novale Mathusela hne na khanin mishing te chu an sual te sima in lamlet tura shil turin atia chu tiang ani lo chuanin a shem tur thu le ati boral tur thu a soini chu tiang chuanin Mathusela vle nova khan ni tinin pathian thu chu an tlang au pui thina ma se mishing te chuan an ngai thadu lova an bengkhon lovin an thinlung an tikhau tlata an in lamlet nan pathian in hun tha kumza somni apea ma se an in lamlet du si lawani hetiang hian kan hmuwa tin lalpa chuan kumza le somni chung hun apea an in lamlet ani chuan an sual te angai damanga ti chuan khovel chu ati chelawang ti kan hmu ni hei hin nowa nupui nei ma ni in aziak nge ngia ti chuan nawa chu kumzali somkua pariat ani in nupui anei thu aziaka anupui hi kumzanga somriat mi ni in asoi boka ti chuan an in nei vele hianin long an tuk tan chuang mi alo ti book of Jasara hian alanga fa an nei nuwa
ani chawani tin long atuk ma hian mathuse late kha an thi to bokani ti chuan book of the sar hian nawa long tuk dan chu he tiang hian a soya tin kum zanga le somkwa le panga ani chuan nawa chuan long atuk tan ta a lalpa thu pek angin kumnga atuka ti kan hmuwa bible a kum zaruk ani in tui a kam thu kan hmuwa ti chuan kum zaruk ani khan tui le ta om ti chu a in mil le chi ani chu hebrai kum chiara chuanin ano mundi sangkhat zaruk somnga paruk ania Gregorian calendar anga chu chuan BC sang ni za panga vel bor ti na ni BC sangli palia khovel intran anga chu tran chuan BC sang ni zathum somli pariat vel ti na nia chuti rualin book of jubilees chuan ano mundi sangkhat zathum pariat ni in a record ve thunga chuti anga ni chuanin BC sang ni zanga somli pathum ti na ni anga amaro chu ano mundi sangkhat zathum pariat hi chu bible kumnen a in mil chi alo deuh ome ti chuan a enga po chu lo ni ta se tuile ta khan na wate chung kwa chi an dam chuaka ani chuan kaina thla te kha an thimang ta vekem ni dam chuak om ta se engtin nge ti kha lo ngai thlale taila novale afa te chau kha leya chi thla om turin pathiani na duwa nova chuan enoka fanu na ami chu nupuya aneya heti lai hian na ami hi kum zanga somriat mi ani to a nova hi kum zali somkwa pariat ani to bokani ti jasar bunga chang som panga tanga som paruka kan hmuwa heta enoka hi apu mathu sela pa hi ani ti asoi lo thungani enoka fanu na ami tia soi hi bible na ami kan hmu nen ero chuan an pa ming ai nang talawa bible chuan kaina thla ami lameka fanu tubal kaina farnu kha na ami ti kan hmu chuani thunga isua po davida thla atanga lo piang ani wangin davida fapa ti ani ang deuh khan heta na ami po hi kaina fapa enoka thla ami ani wangin enoka fanu ti ani ve thei tho bokani tin heng hun lai hianin mishing dam chung hi arei em maya an nula tlangwal rei thin viawang ti po arin theini novale anu pui po hi in thlau vet takan ni nova pian hianin anu pui hi chu kum somriat pahni alo ni to a alo nula hle to ti na ni chu ti chuanin genesis rapa a chuanin nova nu pui na ami hi lameka fanu tubal kaina farnu ngei kha ani thu Jewish commentator Rashi chuan kumzabi som pakhat na khanin Genesis bungli chang somni pani commentary a soya soi to angin book of the sar ero chuan enoka fanu atibok sia tin Dead Sea Scroll anti zinga pakhat Genesis apocryphon anti a chuanin nova nu puiming hi emzara ni na soile thunga kan tarlan photo book of jubilees khan emzara ni in a soiboka book of jubilees si BC za somruk vela zia ni in an ngai ni emzara chu Noah first cousin ni in apateya Rakeela fanu ni in a soiboka hayero hi chu pomzui a hlo lutuk lo ni na lang achan ber chu annuwa rabbinic literature in nova nu pui chu aron soifia tak wang po ni theyang Genesis raba anti mai hi AD zathuma tanga zanga in karvela man lai rabbi ten Genesis an shilfia na lak khomania chu chuan nova nu pui hi Genesis bungli chang somni pania lameka fanu tubal kaina farnu na ami khani na soya annuwa midras le kabule medieval hunlaya book of the sar antiang chi te hianin nova nu pui kha kaina thla angalan tir chu a thalavin an shia enoka fanu anga soi ani tani tin nova nu pui nia soi omle dang chu Barthenos ti ania hei hi chu hriat sual palwanga lamdik lo mai ni na langani then ka chuanin nova nu pui hi enos a fanu nin an ring ve boka chu beit enos tia soyania beit chu fanu tina nia enos chu mingani maya enos a fanu tina ni chu hresualin Barthenos tin an lo soi pal ni na langani ti chuan ni thei ta bera lang chu naami hi lo ni ta bible atanga naami kan hmule Jewish literature Genesis raba ti ang chi te atanga kan hmu dan hian naami hi kaina thlami ngei kha ani theita ni tin Islamic tradition a chuan Persian historian
Muhammad ibn Jaril al-Tabari chuan hetiang hian a chui ve boka nova fa te nupui chu hetiangin Jafeta nupui chu Arbasisa I ania ani chu Marazila fanu ania Marazila chu Aldar Masila fapa ania Aldar Masila chu Mehujaela fapa ania Mehujaela chu Enoka fapa ania Enoka chu Kaina fapa ani chu tiangin hama nupui po khan na alapi ania na alapi chu Mariba fanu ania Mariba chu Aldar Masila fapadang ania Aldar Masila chu Mehujaela fapani kan ti to kha tin Mehujaela hian fapadang Batoila anaya Batoila fanu chu Salipi ania Salipi chu Semanupui ani tin Novanupui po hi Amzura I ania ani hi Mehujaela fapadang Barakila fanu niin asoibok ani ti chuan Novate chung kwa chuan kaina thate abikin Mehujaela chungte hlir an nei niin a chui ani chu tin heng baka hian Muslim commentator then khat chuan Nova hian ringlo mi nupui anei boka aming chu waila I niin ani chu tuile ta khan aborala longa khan alut ve talo niin an soibok ani chu ti rualin Book of the Sar khat chuan Nova hian afate tan pathian thu pek angin apu mathusela fapa Eliakima fanu pathum teka afate pathum ta nupuya anei sakniin asoi thunga jasar bunga chang somthum panga akhan kan hmuni engpo chuni se Nova nupui kha kaina thla ani mel ta thawa chu tiang ani chuanin tuile ta khan kaina thla te zinga khan Nova nena luta dam chuak ta chu an om theidon ti alang ta Nova te chung kwa po kha kaina thla te thisen kai an lo ni ve theireng ti na ni chu ole khati zong ka kaina chanchin chui zaw na kan ngai thak thei chu ani e